Wong ngim street shoot banyak keren nama ladang ni street kini kini sensial kisah bekai ini lada kasulka Shimia Garai, Banpa XT, Shakina Hikai contract, Makilit Paibiang, Shalaki Jonki Kam, and Shalaki Jonki School, Wong Gloy E, Ban Padiang, Ong Ubabu Berbor. Ong lecture school, kani ko order jong pitang katangi ko mo. Dat nang tatingin treasure. Bapak, kami katangi minang priang siyo ma. Minang priang siyo kakabasay kadar. Minang priang siyo kata tang lada mai gila ayah baru kena ikai dak iwa order di school ki bangin ikai mensuatang katangi lahul. Tapi imat wan hir mai sini ke? Imat wan hir mai sini. Untuk undun kejat kerai banwan ni. Undun kejat kerai. Sar sobahala ya tu ya yung wan hir sini. Ada undun kejat, ada undun. Tam kadai kan ni semua kau badai tam kajing pembikai. Ban hambai ke tinggi ke kami ingin terasa. Ai ba un ya nang nei yu de kali ka met jangar melai. Kat home minister te ton ka hok. Home minister ton ka hok ban yu yanga nagamet jangar de kali jongku sakti ba ho dai ba birbol babung mai kai kontrak tanggung tangan lawan. Depensi ini buat cepat ini bor di ketika kadi sama pi masa apa pi pilong noi lam di tempat bencong ini tempat suruh yo saya di tentu saya ikut ya pi ngau di kata ini tempat bisa isi dan slow ba tapi yo kita kita yo saya di kedua sokar kon kuno di kat no ke ngila ya sa mantala arsenam duna ma da ka basai ikon jongi dan kibala khat no da kajing sosiro teksakat no kani ka MDA government education minister pun lang aya ki kon ki jong tingin kwa chung ni kata tingin kwa manta ladu kwa ban penjajai ya ka jing ki jong ni ladu kwa ban penjajai ya ka jelai berakoi ai di jing tho don ji e ni do na ka vakan post de ni do na ka vakan post ide ki ka jing siu yang ni ka still pay tang bas ngo bam smo tho ka MDA government isu pengat jubor yang ni ha ke kontraktual